BIAG, WENU patay. Tinapalabas, agyamyaman ni Bakit Bogan kini Josefa, gaputa isu timang tultulong kenkwana. Ni Josefa timangay aywan iti apuna, nukasta nga danasken nga aramidan na. Itimet farmhouse ni Solomon, saan ang nagbaybayan ni Doray anang balbalakad kini Rosana. Gaputa kayat nan agibusan ti biag na. Kamaudyanan na, nakaamiris mitlang daytoy, kat nagpapigsa ken nagpaimbag. Naglabas ti innem a bulan, inkedangan ni Solomon ti panagsublida ijay bugalyon. Itagagayem, adtoyen ti tuloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG, WENU patay! Muanya ti pangedan ko. Iso ti masurot, Rosana. Diyak kaya ti agnad iji mansyon mo. Adayo amay maya tiriknak dito ay. Ngam no talaga saanin amabaw inti kayat mo. Sige, sika ti makaam mo. Sana mabalin na mabaybay ang ti mansyon. Nabayaga di tayo sinarungkaran ti mansyon. Kailiw ko ni Jay. Mabalin mo matasarungkaran ti mansyon mo ah. Awanan ti adu pa yaso. Agsubli tayon, ijay bugal yon. Kayat mo asawan, boss. Isurot nak ijay bugal yun? Wen, Kasano to'y farmhouse? Asino ti agasikaso dito'y? Dagiti tarakan ko amano. Asino ti mangpakan? sana parikot dayta. Mangkita ka iti tawa piharem. Kat iso ti agbantay dito'y farmhouse. Sige, boss. Sika ti makamu kadag iti ugali ti tattao dito'y asyenda. Iso si kamot lang ti makamu. No asino ti dutukam nga agnaed ditoy. Uwan, boss. Nakaturog pa lang ni Roldan, apong. Inuba ko na ni Michael, tanakaringan. Nasayaat no nakaturog pa'y ni Roldan. Tadyak pa'y mauba. Tanay, urnosak man dagito'y ilakok at araw. Apong? Ay, naimbaglaang apagkwartaan. Maigatang itigatas dagiti ubeng. Apong. Ala, uba pa'y ngarod ni Michael Sikan, timakaam mo pa'y lakadakwada. Itimplaam ida itigatas da. Ariglado, apong. Adday takaka. Sige, gumatang kan itilakok. Sige, katangak na itatalo arapot. Ay, agyamanak. Mabitlaang taisupot ko. Ay, kabsat. Apay nga itakala nga makita dito'y. Sa dino ti naggapwam. Agnanaudak di talaod. Iti ayan da Josefa. Kasta ka de. Antina ka ni Josepa. Wen. Kasta gayam. Alang arod, mutuyin day tagat-gatangak ta. Day taman ti ilutok ita. Day taman ti sidami itang altaw. Wen, kabsat. Ay, makabannog ti agpagna-pagna. Hanggang pagyamanak, tanalako amin atarong ko. Inton malam, inak tumanan mang puros iti mabalin ko nga ilako no bigat. Ay na, agyamanak Diyos ko. Tas ikakarad kaadak pailaang nga aging kaita. Ikanak pa'y iti pigsak. Tapno mapadakkel ko pa'y dagiti singin, sakbay amatayak. Ay, adday ta. Asidega kon, iti kalapaume. No kasta, sika ti agbalay na caretaker dito'y farmhouse. Wen, senyorito. Mapagtalkan ka kadimot lang. Wen, senyorito. Amo ni Doray ti ugalik. Nasaya ata katao, senyorito. Napudnuak iti trabaho. Nasaya. Jack kayat abaybayam na iti farmhouse. Takayat ko. Kanayon mo adalusan. Taitian nyaman ngal daw.
umay kami dito eh. Kaya't iti ka nito, narugit ti aglawlaw. Dosaan ka. Oh, Nalawag ka di. uwan, senyorito. Sige, mapan kami, Bastian. Dagiti biling ko, aramidam ha. Wenduray. Saya atam ti trabahom ditoy. Tapno saan ang makapungtot ni Boskan ka. Wenduray. Imbaga akon kan katugali na. Iso di kag suker. Agtalag kayo kanyak, Duray. Ano ba lang tararamidam dito, Duray? Umay kalumuganan! Sige, Bastian. Oh, Mapan kami. Sige, Ansot. Bumabakan tayong kay Ilocati Gate. uwan, boss. Oh, Nagdakkel matdaytan agit, boss. Wala. Sana basta-basta sarkan ti agtatakaw. Sige, Maskay! Yun nagmunti kotse! Ala. Yung nagmonte kotse. Wow! Nagdakkel day ti mansyon, Rosana. Nagpintas gayam dito eh. Nagmayat siguro ti agnaid dito anya. Saan? Gaputay ti panagriknak. Kaya rigan day ti amansyan ti impyerno. Anya? Impyerno ti kaya rigan day ti amansyan. Nadak ditoy. Kasla ak mapupuoran. Nagdagsan ti riknak ditoy. Anya? Sige, agluto akmay. Tapno makapangan tayo to. Sigurado ang mabisin ka. At damat maluto, adi nagas tayo ijay tiyandaan. Ay, tulungan ka, Doray. Kalpasan na. Agdalusak to dito mansyon. Siyak itan ti katulong yo ha. Tawan mo't sabali akadwa tayo dito. Awan babaw nun asabali. Tulungan ka latta iti trabaho, Doray. Apay ngay, boss. Dakdakal mat ti sweldo ni Doray nga mitisak. Agreklamo ka? Kasano mat ngamin, boss? Kabarbaro pa lang nga pasurot mo. Ngam inartapan ng ti sweldok. ay sus, Maskay. Di ka nagreklamo. Kita man ti trabaho ni Doray. Pasurot lang arudan ni boss. Isupay ti babaunan tayo dito mansyon. Oo, kita man. Aglutluto ni Jay Kusina. Idinto ta sangsangpot tayo pay lang. Nagdiretso ni Jay Kusina. Nangagmuti ko na ni Ansot? Mas may? Boss. Dahil ti madikan kakit. Reklamador ka. Huwag nga ruda. Maditikas ta, Maskay. Anay ko! Apay nagtapis ka ngay! Studaitan! Ang mga numarurudak ka na kayo. Sige, Maskay. Mapan kay Jay Kusina at mangisagana kay ti pagpalamis tayo. Siyak, boss. Sika ka no, Maskay. Ala, ingkan Jay Kusina. Duwatan, so. Sikat imbaon ko, Maskay. Ala, mapan ka. Magawa mo isagana ta pagpalamis, Doray. Naglastog kan. Disikan ti mga ramid. Kita ang iwak iti karni. Neta. Maskay, si kanti mangala iti pagpalami isyo. Di ka agibaon akasta. Di ka makibiyang dito, Rosana. Anya? Talaga alas tog kanya? Kunam na sino ka iti dayti ang mansyon? Wan nga rod ah. Si kanto pa'y nga asawa ti akin kuko iti dayto a mansyon. Kat agtrabaho ka. Si kakit din apasurot lang kat agsin-senyorito ka. Agbayin ka matamas kay? Hoy, Doray. At dantoldo mo. Di nakarkaritan ko nakmanan, Maskay. Ta mga no pagpigadak tadilam. Iti dito ya silid ti agbalin na silid mo, Doray. Silid iti ni bakat bogan. Wan, boss. Amo mo ti trabaho. Wan, boss. Nasaya, At daw pa'y maggamit dito yung asilid, boss. kukuamin da kita ni bakat bogan. Makamukan ka da kita. Puuram no iso. Dito tapay lang paraangan ti mansyon, Doray. Buy-buyaan ta dagiti bituan sa dilangit. Una, agtugtugaw ta pa'y nga rod dito eh. Tunggal makitkitak dagiti bituin. Maipalagip lata kanya ni Tony. Tony? Tony?
Ti ama dagiti singin nga anak ko. Juan, Tony kay ko na ni Boss Solomon. Apatayan minumasarakan ni. Duha kami idi amang buybuya kadagiti bituan. Kat kabayatan aboy-buyaan mi dagiti bituan. Nakinari kami. Asaan kaming tungaksina. Anila ang patay ti mabalin. Ama magsina kada kami. Kasta? Nga oray na ginadayo kami ita. Mangnamnamaag. Ama tong palto matlaang dayta. Akin narimi. Rosana, Ti karin ito ni. Ti may sa ita amang pakpakiret kanyak. dagita tilaglagi pam. Iso arumbang apositibo ti panagpampanunot mo. Aramidam ti amin, tapno matungpal day di akarin kariyo kinito ni. Naglawagayam day ti silid idi ni nanabogan, Rosana. Wen, Adu pa'y gayam ti gargaret na dito eh. O anya, dito'y kakadi ang maturong. wen, Mayat ata ni. Maikawak dito'y. Nang runa pa'y tamay maysak dito'y. o sige. Dituyak may sa akama amaturog. Dita ka matbangir akama. Apay adwa ti kama dito'y asilin. Sigo din adwa ti kama dito eh. Dati may sa akama. Daytoy idi ti pagturturugan ni nanang. Kat di tamat bangir. Ni nanabogan. Ay Rosana! Mapan ka kanon iti silet mo, kunan ni boss. ha? Dituyak ayan ni Doray amaturog. Mapan ka iti silet mo. Amangan no makapungtot kan ka ni boss. Ala, mapan kan Rosana. Narigatan. Amangan no makapungtot ni boss. Katdangran na ka. Diyak kumakayat ti maturog iti sigod asilet nga ayan ko. Diyak kayat ag may maysa numabalin. Ay, agtong palaklatan ka ni Solomon. Darasam tiyo masibay. Solomon, adda ka dito eh. Umasinag ka dito ay ayan ko. Anya, No di mo kaya tiyo masideg. Siya kon tiyo masideg. Itayan mo. saan? Di na kasigdan. Asawa ka, Rosana. Ket nabayagan nga inururay ko. Daytoy agundaway. Agbaligingatan ni Solomon amang tagikwake ni Rosana. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy ti Nobela tayo ana paulwan. BIAG, WENU PATAY. BIAG, WENU PATAY. Pinapalabas saan anay pilit ni Rosana ti kayat na ngagnadan ije utbong. Gapo tayong kadangan ni Solomon ti panagsublida ije bugalyon nga ayan ti mansyon na. Iti mansyon, apresyare ni Doray ti kinapintas ti mansyon, agraman ti aglawlaw na. Ngem kinunamet ni Rosana, akayarigan ti impyerno ti mansyon, gapo iti panagtutuok na. Iti rabii, iti kumasiled ngayan ni Doray iti pagturugan ni Rosana, iti pinagsublida itoy ni Solomon iti sigod asiled na. Itagagayem, addoyen tituloy ti Nobela tayo ana paulwan. BIAG, WENU PATAY. Diyak kumakayat ti maturog iti sigod asilet ko. Diyak kayat tag may maysa numabalin. Agtong palaklatan ka ni Solomon. Darasam tiyo masideg. Solomon, adda ka dito eh. Umasideg ka dito ayan ko, Rosana.
Darasam. Anya. No, di mo kaya ti umasideg. Siya kung umasideg, tinayan mo. Saan? Di na kasigan. Asawa ka, Rosana. Nabayagan nga inururay ko da ito yaguntaway. Saan? Adaywan na ka. Dita ka na. Oh my God! Di na kigoyon. Nasaksakitan na ako. Tita! Tita ka lang kama, Rosana. Ano pagpungtutan nak? Daytoy di maramanam. Ada ko siyang. Iti ka nitong agtukyad ka. Talaga adangran ka. Sige! Patayan na klangan! Patayan na kon! Saan ka apatayan? Di na kasigan! Rosana, amom ka ni nga ayatan ka unay. Saan ka nga ay ayatan? Nagmayarkit din nga agkam ti bibig mo. Kinagat mo ti bibig ko! Titakan! Pinagsulnak! Ansot! Maskay! Umay kayo! Darasan nyo! Ansot! Anya ka din yung mapaspasamag! Boss! Boss! Hapay ka di! Ipan nyo ni Rosana di ospital. Darasan nyo! Day Chayan, nakapanaw dan. Irikap kuntigit. Anya nga taat talaga tinapasamakin ni Rosana. Apay adara-dara matan tibado na. Anya nga tati inaramid ni Boss Kankwana. Boss! Anya ka diya talaga tinapasamakin ni Rosana. Apay adara-dara tibado na. Di ka nagdamag pay. Aguli makalatan. Boss, Jak kayat ti man nakimyang. Mawatam, turay. sige, boss. Huston, Roldan. Huston. Maturog kanwan. Ay na. Ay. Agyaman ak. Nagsardeng betlaeng iti panagsangit na. Ay. Marigata na ka talaga ka na gito'y singin. Naimbaglaangan. Taim mo na ang nagsardeng ni Michael iti panagsangit na. Kalpasan na. Simublat maut ni Roldan. Ay, aday ta. Nakaturugan ni Roldan. Jak pa'y ipaida. Tama nga numalukag. Naimbag iti aldaw. Tada ni Josefa akatulungak. No iti kastoy arabi marigatanak no aggiddanda nga agsangit. Ay, Diyos ko. Yat atindog mo kumapay ti biyag ko. Tapno maayo anak ida. Agingga iti panagdakkel da. Sana, gawit tayon. Nagatang nung tiagas mo. Itulog mo ngamin, tigayat ni boss sa mapasamag. Tapnog din ang adangran. Unmut ngamin, Rosana. Apay,
Kaya't mo akanayon nakaadangran. Awan matim ako nam kini boss, tabak nang met. Iso ti kabaknangan iti intero abugalyon. Apay nga di kagsaw. Agsaw ka mo ta. Ansot! Umalsamat ni Rosana! Rosana, di mo kontra ni boss. Tapno na sayat ka. Mapankan iti silid mo, Doray. Siya kung timanguray ka da, Rosana. Ngam boss, urayak mat ni Rosana. Di nakpagpungtutan, Doray. Ha? Sige nga rod, boss. Inakon iti silid ko. Kumusta nga tan ni Rosana? Maamwak tumot lang tipod no anapasama. Ansot! Tulungan ni Rosana bumaba! Wen Maskay. May ka. Kabalak. Rosana, umaykan. Adda kagaan dita, boss. Inururay kayo, itaypay. Ansot, maskay, anya ka di ang talaga tinapasamak. Apay adara-dara ti bado ni Rosana. San mi nga mo, Doray? Basta ti amumi. Nasugat ti abaga ni Rosana. Ket dinay ti doktor iti ospital. Sino tinang sugat kan ko na? Di mo tagtagtagarin ni Rosana, idi damdamagan mi. Pulos nga wanim balikas na nga uray maysa. Anya? Di kan makibiyang pay, tumboy! Ala, ingkan iti salad mo. WENU, kaya't mo ti makikay da kami kinansot, ha? Anya? Uray tumboy ka, tababae kalata, kaya't da kalata. Anya? Basta kayo, ha? Dinanok mo matantiro pa ni Maskay, Doray. Kasta ti ganaban ti kaskan kwa ng awanan modo kan bastos. Ay! Dita ka yan! Maskay, Ano ko? Nagsasakit, titidanog, dahil siya tumboy. sigantumat ngamin, Maskay. Di mo subukan pa ni Doray. Takaasi ka lang. Nakalakti silid nga ayan ni Rosana. Padasak niyang tuktok. Rosana! Umayak man! Di ka mang disturbo. Umanaw ka ditayang tiridaw. Nukasta. Addagayam dita silid ni Rosana ni Boss Solomon. Anya tar aramidan na dita. Sabagay, agasawa da. Inakon iti silid ko. Agda magaktulangan kin ni Rosana iti pudno. Ano pasamak. Itulok mo nga minen asak timang pelaskan ka, Rosana. Asawa ka. Saan ka di? Ayop ka, Solomon. Awan ang konsensya. Nalablabos pa ng ayop. Di kaya rikam. Wen, pudnot ako nam. Iso nga ipakat ko kan kaita ti kinaayok ko. Di kan lumaban tayo. Tanusan, paslak ti sugat mo. Aging gaadi mo may turan ti sakit na. Ayop ka. Ay ayatan ka unay, Rosana. Naimbag sapong, boss. Itimplahan ka kadi iti kapim? Wen, dua ka piti isaganam. Kat ipan mo iti silid me ka ni Rosana. Ha? Siledyo? Wen, oh, apay anak laat ka? Kuwa, boss. Sige, mangisaganak iti kape. Ipan ko iti siledyo. Tuyan ti kape yung, boss. Ni Rosana, nakaida iti kama. Umay kan, Rosana.
Agkapita pay. Rosana, insaganaan kayo iti kape. Turay, mabalin mong tirumwar. Uwan, boss. Apa yan? Anya ti mapaspasamakin ni Rosana. Nakaidalatan iti kama. Kat di pa'y agkir eh. Makitam no kasano ti panagpungtot ko, Rosana. Sika mismo ti makapanatnat. Iso at di na kumankontrahan iti kayat ko. Gapo tagasawatan. Ti kunamidi, ket bayan kang agpasngay. Kalpasan na, aramidag ti kayat ko kan ka, apaman na makapasngay ka. Ngam di ka met agtungpal iti karim. Iso akasta tinagbanagam. Oray anya pa'y tibagbagak kan aramidak ita. Awanan ti mabalin ko. Gaputa nagbalik kan. Pakaragsak ako, Nay. Agasawa ta, Rosana. Iso nga aramidag ti kayat ko kan ka. Nang runa pa'y taawanan ti lapad ita. Agnanayonan ako kwa ka. Rosana, adda ni boss ije parangan. Kadwa na dagiti dua a manil a pasurot na. Anya ka di a talaga tinapasamak. Binagsulnak ni Solomana. Gaputa agkad-kadak iti kayat na mapasama. Anya, Nang baligi iti kayat na nga aramitan kanya. Ayop at talaga ni Solomon. Awan konsensya na. naimbag na iti abagam tinabagsol. Tano iti pusom, jakla amon. Diyak amo no anya ti aramitan kita. Rosana, kastoy ti maisingasing ko. Agtulnugan kan kwa na. Total kat asawa mon. Nang runa pa itad sugat mo. Awan baul mo kan kwa na. Amangan pa'y nudakdakes ti aramidan nakin ka. Amangan no di mon malasatan ti aramidan nakin ka. Nasaysayaan pa'y. Tapno mataya ko ano. Ano? Rosana, ipalagip ko dagiti anak mo. Kasapulan da ka. Duhay. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw. Makitam tuidang. Dumteng nga tatigundaway, amakita ni Rosana dagiti singin nga anak na. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy ti Nobela tayo ana paulwan. BIAG, WENU PATAY. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebotazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. BIAG, WENU PATAY!